Kalau toilet dulu. Jangan mau turun, silakan dulu toilet. Hai si Bray, kru yang paling ramah di MPM. Padang ya, Bu. Beko preman ada tuh. Iya. Tapi wah kecelakaan tadi, mah. Ya, bilo. Di mana lintas timur habis? Yo. Turun mak di sana. Sampai semua begitu.
Bareng Tiga ada di MPM. Ya, ngopi try. Kopi, angge. Bapak ada Pak. Woi, serentak euy. Woo! Woo! Oi, banjir pohoi. Banjir bos keluar terminal Bare Solo. Banjir bos.